به مشاره دگل زوربارز پروفیسور حیدر چکماک شارزای پیوندی ناب دولتی لانقره گوتو بیش دکین برز چکماک وارباش تو بخیراتی جبو کردستان 24 هر کودچه آلوزی یا خود بجن پیوندی ناب برا یونان و ترکیه آلوستر دبن تونتر دبن و خاندن و نرخاندن اتا جبووان ناکوکیان چیه و چاره نویس چی بدن؟ Şimdi son 2 yıldan beri Naha ev 2 salın takriben nezik Kürtse'de ev 2 salın ev alozi zede buna piçeki le dedemin Davideci ev alozi berdevam buya. Naha dinabera Türkiye Yunanistan'da ev pırskereken dinabera Yunanistan'da jisala 1923 evette gotu beşkirin gengeşekirin leçe encam ne hatta bu deskıstin. نه دنابرا ما و یونانستان ده پرسکری که انگلیک جدی هنه و طایبات پرسکری که کبرسی و هن او پاربکرنن سردریای اگهی و سینورن دریایی و جالی حقوق نام نتوی و هر وها جهه گراوان گلک پرسکری کنه دنابرا Türkiye Yunanistan'da o ev pırskerek jisala 1923 ve berdavame u le hinek caran diğer ev alozin hani zede dibin ev pırskerek zede dibin jiber konjonktür zede dibin ev pırskerek jiber ko 2 sal beri naha dinabera Türkiye Yunanistan'da ev pırskerek ne dahatın gotu beşkirin çima nahate gotu beşkirin jiber ko ام نکارم ببیجم پرسکرک بین هادو سالان نبو نه هی اف پرسکرک جبیستو سیه حتی نه به هی لی اف پرسکرک هرتم آلوزیان درست نکه لی اف پرسکرک وان 2 هفتهین داویده آلوزیان مزن درست کریه. باشه. ده وان چند مهن داویه دا ترکیه سیاستا آسایکنا پیوندیان دگل ولاتن جیران ولاتن نافچه ین جهانی دست بکیریه. شما دگل یونان کولاته کی جیرانه بوی آوایی پیوندین وان تک چونه استدم چنه تنه یونان Şimdi şöyle naha hali az vejim Türkiye ile Yunanistan arasındaki biraz önce belirttiğim dinabera Türkiye Yunanistan'da ve ki beri naha men amaca kir gelek pırskerek hene le ev disi mehin daviye Yunanistan dixwaze nabzê Tirkiyeyê bibîne û helbesta Tirkiyeyê bibîne li Egeyê ji aliyê hukûka navnetewî bibe hindek qad hene ku ji aliyê hukûka navnetewî ve cihê gengeşeyê ne û Yunanistan li wê derê neft digeriye. Tirkiye jî dema tiştekê wiha kir Yunanistan rabû welatên rojavayî bir cem xwe kir hevalê xwe û zextek li ser Tirkiyeyê danî Yunanistan bi ser welatên rojavayî ve naha tir pêwendiyên Tirkiye welatên rojavayî ne ew qas baş e ku Yunanistan biheside lewma îro derheqê pêwendiyên Tirkiye Yunanistan derheqê pêwendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de ji sala 2005 ve tenê dosyayek vebû hate girtin vekî din çi pêşveçûn nîne li ser pêwendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê lewma Yunanistan neheside û ya duyem jî Yekîtiya Ewropa ji bo endamtiya Tirkiyeyê bihêlin ku bersivek erenî bide Tirkiyeyê bereva jî vê yekê Yekîtiya Ewropa dibêje Tirkiye nikare bibe endamê Yekîtiya Ewropayê hindek welatên Yekîtiya Ewropayê welê dibêjine û bi taybetî di salên van salên dawiyên berê xwe bidine bi taybetî Fransa muhalefeteke dijberiyeke mezin dijî Tirkiye nîşan dide. Tamam. Li gorî pêşbîniyên te ve xwandina te wê bige asta şer roprobonê din avbera her du welatan yan tenê gefin? Sanmıyorum çünkü ez ne baweriyê de me ji ber ku ev pirsgirêkên di nav van her du welatan de ne ew qas pirsgirêkên mezin in ku bibe hinceta şerekî 17 ve 18'de işgal
işgal ettiği Yunanistan hecde gravan dagir kiribu. Ev zinarên deryayê jî dagir kiribû, li wê derê jî leşker danî bulibir, çek danî bulibir û her wiha ev peymana Lozanê ji sala 1923 ve ku grav dibe bê çek bin vê biryarê jî bin pê kiribû Yunanistan. Tirkiye jî lewma hin gotinên afakî dibêje ku em ê şevek ji nişka ve bi ser Yunanistanê de bikin. Ez nebawerim ku Tirkiye tiştekî wiha bike. Ciber ku hem Türkiye hem Yunanistan'ı de hilbijartın bire ve biçin her du destelatları jî her du destelatlarıyın her du devletan jî ji bo xwe şêrîn bikin ji bo dengderên xwe vê pirsgirêkê mezin dikin lê ev pirsgirêk vena guhere şerekî germ ji ber ku her du welat endamên NATO'yê ne û şerê hev nakin و لما جی ندوی روشی دنا کشاری هف بکن. بله. برس پروفسور حیدر چکماک شارزای پیوندی ناودولتی لستودیل مل انقره گلموی گلکی سپاس.